Ya boleh nak turun ke marama dorbo kan mana leo bando tale da babu ni bina chico be Baker's Fresh breakfast crackers eno non dovit con itu eno bugu ni ken bulungo di ken tu ni na marau ne tala no lasa que na vi kaya do tu non da no abe iko ke yau ke ir ke na vi kambula ir de ngobo tu na vi ka eno dela ni buro burongo san no tal de sabe ni kuwa na ka ono ni singa ni ken marau te songolevu ni Fiji Showcase 2023 and Vodafone Arena. Ya kani ka kuning ole daba, ngole ni bale lebu no bito koni, eni ka ono ni mbongi se ka ono si. Ni Fiji Showcase 2023. Awabu ki chukme bale la na Vodafone Arena na bidan singa sangi uchukoi. No beo kani, na beka iko ngandreba, ena loma ni tao ni sene tiko e tiko kethenga na loma ni arena ngo. Chiko mandanga na tambani FNPF. Na kena biso tagan no join card. Full stop to matigit. Awa mo koma. Au reda no nei tambo out na neto Facebook page. Na pono e bakala ko na booth e donan rau kavitu na exhibitors. Right. Wer don businessi era bakara takatu na non reipoli ana lama ni Vodafone Arena. Au nungu reda na booth ni FNPF. Au sava sarang ngondara booth sarang na skop na mbongi. Nambongi au tu sartu nga na vingkara biberto na FNPF tu sataring usara na tapi pakai kita orang ibu keke munikina au satu konsar berto matai eruna kau mai takava na nungu card ni nungu join card ni FNPF esa kambas right au bina kata mendotal na kabo sinendola esangani sangai ko sinzomi oh yuki so kebaka nga saya lino mu card yo utakam nano kebaka saya lino mu join card iko bina kata mendotal na kabo iko na Sema gori kebaka iko bina kata me replace taki se chuk ngabi ko na kamakao iko bina kata me replace taki asin sob gori esangani 5 minutes bolang muna kani esangani 2 minutes totolo maka kesemperin tu nanong non to da kam sarang gori iko na le da kam kan to na formula le chuki kya iko na le vale wena totolo nga bebe sini ve tolo minutes sartu print katal mebe ko na mukad sa solital be ko ocha sangi keni karwa kelanda announcement ni budget ko senge ochingango sabakan titakin na matintu ni na top up taki wana nonta account ni FNPF e vitu na percent na interest 7% interest au ngolenga na unta tung sarwa na maramani na marango keni karwa ni kau meda kaba au my check balance au rin check tang mandango balance ni nongo ilabo satu wana FNPF au chore de ko ni sartu sile me be na kena statement au sa kurumbu saranga na lewuni la sa marre rautu na ngone nungu taka rosang bulu kata dana mbaki then total na top up ya sa cukup na kasana million pola kasar di million ni sa million nga ngori gonga sa coach kongore ni bele chine chon au sa mani ko to sar nungu statement nambong ni ko reta ko china to ngone gonna nungu taka tu au sa marre rautu na ilapo pa nanong FNPF member letter nanong pagkademo sa tongor sangay top up take watch talaga ngo 7% interest pa nanong account ko sa tongor turang kan marama gona itukundina tambana ni FNPF LTA Ministry of Education to tambana ni Y EFL na VK ko ngandreba ke no bakatataro ke no VK ke sarri ko ngandreba malibar ribna tatanto no malibal na supermarket luto so muni so ni so kes go sa chiku bina sa kamera kangu pakando iyo ni wochi kama FNPF o ngole sartu be punjes go o ko sara ko so mucho na ndre nga modeng na bola punjes na Baker's Fresh breakfast crackers na paket biskete na bule sarando na peanut butter o bule wat sarando na paket juice pato ko kena bi matangali ni ko na like bolia na non restoa na taunda ko ni showcase na saule iko na ke pa ko na katal na saurawa ngole kina songole ni Fiji Showcase na Vodafone Arena niko dure lama era tu kina ndonan rau kavitu nan down in business right era bakare takatuna non ribo gondo no no bina kamono mai shopping kina eno loma ni madongo kito sabi suretale ni bandua da mai sota ene kamini kwa ene kaono singa ni Fiji Showcase kana ba dur searching ene mbong ni kwa sali bunga nangono baka sanga chuko na mai bala baka kabi baka sangona otang giring saboro susah tu ngor job ngiri bi china torongani do sisil me baka bi chinani kadina do sote na mateni mata-mata narin anda tunggale baka kabi na Fiji Showcase iku bonto bi ko kim barbecue si pakando iku irbalay irbalay singa bonto no barbecue sa bukan na binaksana tatok rod iyo toma di tu na porta baru ni kana nama ka chiko turang kira marama ng bong ni kuwa po bi binakatal chiko bangdo na beto ko ni binakan ni biskete kana binakan Baker's Fresh breakfast crackers